نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbuh. Ala wa ala iling-iling wa inna fil jasadilan iku tetep ing dalem awak mudghatan utawi daging daging kempel. Idza salahat arikalani api apa si mudghah salaha mongko dadi api apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan arikalani rusak apa si mudghah fasada mongko dadi rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Ala iling-iling wahya utawi mudghah iku al qalbu ati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ada bu saungkune dalam jasad manusia, sesungguhnya pada diri manusia terdapat satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika satu gumpal daging yang ada pada diri manusia itu baik, maka seluruh jasad, seluruh tubuh akan menjadi baik. Dalam jasad manusia beda daging segumpal daging mun neka bagus jasad tah bedana juga norok bagus. Nanging sebaliknya mun sebeda manusia dere daging sekempel baik dalam nekah rosak, maka sebenarnya badan kapi juga norok rosak. Apa daging kempelnya? Atena manusia. Maka sebagian ulama ada bu almar'u bi asgharaihi qalbihi walisanihi. Keadaan seseorang itu terlihat pada dua bagian kecil, dua benda kecil. Bagus cuban orang tergantung dua bareng senek kenek banyak orang tak pateng reken. Paham lagi? Almar'u bi asgharaihi, manusia akan menjadi sempurna keadaannya tergantung bagus cuban tergantung asgharaihi, dua perkara kecil, dua bareng kene sebeda ning badane manusia. Pertama qalbihi atena, kene neka atene hari mun sakit kabeh nggih, mata norok sakit, kuping norok sakit kabeh, mata nyongok kayak nampak sakitnya tuh di sini kayak ateh. Orang mun kadung sakit ateh empodak tambah beda dengan jual sakit ateh. Kalau anda sakit hati deh, hati anda tok montok sopo. Makanya orang mun sehat atena sehat badan. Mula atena sompek empon norok sompek. Ketemuan orang pegel, ketemuan lakena pegel, ketemuan anan juga pegel. Aten wala pegel. Ada bener orang sekali. Salah kabeh. Almar'u bi asgharaihi, manusia neka keadaanna enga apa kebedaanna tergantung dua barang kene nika.
Pertama al-qalbihi atenna. Nomor dua walisanihi ben lesana. Ada dua bersetrum ya Bu. Sebab lesan neka sebagai penerjemah. Esen mon bagus keluar bagus. Mon esen coba baik dalam coba biasanya keluar juga norok coba. Mula orang neka senang adzikir, senang maos Al-Quran, senang solawat, ya baik dalam berarti bagus. Mula cocong-cocongan itu, tahu. Baik dalam coconggi ya berarti dia. Na bengki. Masya Allah lah. Selama dua neka cara kelacer, bareng kenek neka cara kelacer. Kini ini kejak ke enteng nih kak, tak jalan nunggu rekabir deki. Ibarat kendaraan busi di pentil, oneng pentil ya. Pentil banding ini kayak mana ada ria, nah ada tak jalan masalah nyor gris motor. Beda busi na berbet mon mate. Dua nih kak, ateh lesan. Selama nih bagus insya Allah orang ria. Orang tak mesti masih kadang kok daya sepenting kan ateh ngaben kelakuan tak bener sepenting ateh masih tak bojong daya kok tak bojong sepenting ateh di mana tak bojong sepenting ateh masih tak apa sedaya kok masih tak apa sepenting ateh jangan di mana Pak sobung tinggi Bu sobung karena zahir neka tadullu alal batin luar neka nutuaki baik dalam mantar mau ketetel masih manfaat terus korang napa pun jan hujan sampean taib ada wakila yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang tidak akan lurus sehingga hatinya menjadi lurus. Burun dah iman neka. Bareng kene dua nih burun ada ke iman. Bener mainan neka. La yastaqimu imanu abdin tak bakal lurus iman orang hatta yastaqima qalbuhu sampai atena lurus. Mon iman atau lurus atena sekutu loros. Mon la atena bengkok otomatis iman ni kebeda dalam ateh. Mula bedena kotor esena noro kotor. Susu murni sehat apa tak sehat? Sehat. Bedana kotor, beda temancon, beda barang najis ya. Gelem ngenom. Tak gelem ngenom sebab bedana kok kotor. Madu manis napa tak manis? Manis. Beden putol beda celatong. Gelem ngenom sampean? Tak poron sebab putol kok kotor butol najis sampeyan tak gelem ngenom madu mas seesen neka manis susu neka manfaat sehat tapi sayang beden tak bener akhirnya beden ben esena juga norok tak ben iman bagus keng sayang beden coba iman norok coba kinya gara-gara es napa neka beden bareng tepak neka beden seju wala yastaqimu qalbuhu bentak bekal lurus atena orang neka hatta yastaqima lisanuhu sampai bisa lurus lesana burun ke iman colok ni burun ke iman mon loros lesana loros atena mon loros atena loros iman nah jak berharap tadi iman saya lurus mon atene ke tak lurus, jak berharap atene ke lurus, mon lesan ni ke tak bisa lurus. Daripada belajar, engki, paksa baca Al-Quran, paksa baca zikir, paksa istighosah, paksa
maca solawat, paksa. Montai paksa. Akhir saya keluar dari lesannya ke cara kelacer, tak saya bener. Gara-gara apa? Gara-gara lesanna tak gelem atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad atabu al-lisan jirmuha saghir wa jurmuha kabir. Lesannya kebentukan kini tapi tulisannya paling rajuh. Colon gulik sampean ni gini re. Sajen colon beje orang ngato. Mun lesan manusia kayak kene, engki napa engki? Kene. Lesan manusia kenduri sakene riya. Kenduri sakene punya reng atokar, punya reng tak akor, punya reng tak sarmo. Iya. Rumah king mun kare kadung nyalur weh aduh cek entar ke beli cek mele cukup jereng. Oleh karena kak dito tore belajar kewuleban panjenengan dari sekene dua nikah belajar jadi orang saya. Amin ya rabbal alamin. Wes lah cek nyongok apa nak cek nyongok lakon nak cek nyongok ibadah nak jauh ke lu. Congok dua barang genek ni dari abah cek nyongok orang. Percuma aku lebih sampai nikah ahli ibadah kengri tak meselamat ke orang. Ngerugi aki ka orang lesan orang si beriman nikah orang lain aroma aman. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lesan nikah orang si beriman nikah orang si beriman ongku orang Islam seongguan adalah orang Islam lain merasa aman dari gangguan lesanah bentana nggak benar berarti lainnya tak ganggu merepat tak sokonna tak ganggu tapi kebanyakan orang nggak ganggu dari dua nih kak dari lesan berdiri tanang mulai orang lain nih kak merasa aman dari gangguan tanang merasa aman dari gangguan lesanah berarti iman ungku Islam ungku selama kia ganggu ke orang bener jaga. Monreng tak tahu cik beri tahu kakek ketemuan boleh tahu kakek ketemuan boleh ngeding kakek ya colo apa sih tukang pak medepaan omong engki napa engki molen nare deki molen no bodo pasangan di TV dia robi urwa deki terus sampai depak kapung kono nare. Paham iki? Almarhum abah kula nika. Ye Khalil nika. Tak pati banyak debu abah ni. Tak pati banyak debu ring sepo kula ni. Ka kula nika anak. Omong ning bitong. Bene saare seminggu ni kadang tak omong sekali. Dadi kula mau nyupirin abah, kula saya nyupir beda abah. Mulai dari berangkat sampai mulai plus tak omong. Jarang pun orang nggak nikah. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking aja genelesan nikah. Sampai beliau nikah selama semarin Sayyidina Kanjeng Nabi beliau nikah tak pernah rasanya ada bu sama sekali. Ngem betus yang malam. Apa kata beliau? Hadzal ladzi awradani ilal mawarid ya tang lesan riyah mun engkau kelero omong bene bareng tak mungkin semebekal menjerumuskan sengkok dak dalam apoi neraka jurang apoi neraka sepaling dalam padahal
Sahabat Abu Bakar tak kira ngerasain orang, sahabat Abu Bakar tak kira cat orang, tapi ngem betuh. Saking derita koen ada bu bareng saya tak gena, padahal tak kira cek metuana Gusti Kanjeng. Sampeyan masalah iya cara maunya ya Allah. Engke. Sampun kula mari keterangan nika kengge beli boleh. Penting nika. Maka keadaan manusia ini tergantung bareng dua kene nih. Tikal kulit sampean pun saya banyak ibadah. Kori patapa irina juga. Salah tahli ibadah, tahli solat malam, tahli banyak zikir, tahli solawat, tahli Al-Quran. Riyan. Aduh. Tepak sesuak. Beni akitok suwak masih colok beda se. Oning suwak kembia. Masalah saya teret. Dolen nah. Sebab lesan saya suwak. Mangkan aku lihat sampean nega ngacih neba ateh. Cak karo ngeba kopeng ke majelis pengajian nega. Ngeba ateh sampean mun karo ngeba kopeng bisa kelopai tapi mun sampean ngeba ateh. Kok niat ngaji ya? Kok aroma seorang paling butuh, aroma paling banyak dosa, aroma paling tak gena kok atau beteh engkau nyari ridho Gusti Allah ati sepaling dalam ngane kesedati pusat perhatian Gusti Allah. Nah, maka bener dabun ulama almar'u bi asgharaihi, keadaan manusia tergantung dua bareng sekene lisanihi wa qalbihi, lesanah ben juga napa atena. Mon lesana bagus atena bagus, mon atena bagus lesana juga norok bagus. Mon tak bisa lurus dari atas tak bakal lurus sampai ke bawah. Mon nekek pelurus kada, belajar lurus kada. Cek biasa ape sowan, cek biasa catan orang, cek biasa bak mencoba aki orang. Nek kejaga. Paham iki? Hadirin saya sangat berten kalau muljaki. Kuaku ni kebi Gusti Allah ni kayak bungkem. Tak bisa omong kuaku nang akhirat ni. Mungkin saya bisa bersilat lidah, mungkin orang sepenter omong kuaku nang akhirat tak bisa omong bah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم setiyah dabun Gusti Allah dina kiamat nakhtimu ala afwahihim kunci bingkok lesan orang kafir ya wa tukallimuna aydihim tanang-tanang amonyeh tanang-tanang omong wa tashhadu arjuluhum ban soko-soko nyakseh wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun tanang bakal ngocak soko nyakseen atas apa saya perbuat bareng manus ada kunci ya. Enten gula tak oning, gula malaikat, gula tak oning, benih gula paling. Hajo benih gula ni kaya tak bisa. Ada yang koncur. Mulai makin latihan, beri sulasi raja. Nggih. Beri dia. Malaikat aku tak kerja. Awak aku orang minta tolong jadi ya kunci. Ada aku omong. Sekebai ngosap anak yatim, sekebai bantu fuqara masakin. Selanya lah ke orang jadi kia. Hari ini saya celoper. Hari ini saya cel-mecel. Mohon bina TV tak apa-apa sih. Engki napa engki? Mohon bina TV tak apa. Mohon celoper dak dinoreng. Naudzu. Omong kapi kok nika. Benih kopeng, benih tada tanggung jawab apa merepat ke piking sepaling banyak nih ke sepaling banyak lakon nah. Ala ko halal ya riyah, ala ko haram ya tanang riyah. Makanya banyak orang ini ke dari tanang sunatul yadawiyah.
Tanang re sebanyak alako. Napok nampeleng ya tanang. Colok tak norok napok kenge tapok. Mangkana colok ni kang ngocak ke pepe sengak. Mau ngomong jangan colok ke pepe. Mun kakek salah engkok saya tapok jangan pepe saya semak ke beun sengkok. Bilisani halihi kalaban lesan kebedaanna. Benar ngocak ni ka. Setiap pagi ngocak lesan ni ka. Anak sehat ke tanang, sengak nang tanang. Nyapa anak tanang ni kejugan anak sehat ke lesan, sengak kaki lesan, sengak kaki colok menomong petepak. Senokol tak kira siapa si bere sengkok. Engki na engki. Orang salah saya tapok colon tak kira saya tapok ya pepe, na pepe taruh noro. Engki na engki. Nek taruh noro. Nah, teti apa saya keluar ben apa saya masuk neng lesan nikah paki bertanggungan jawab, berpertanggungan jawab neng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pun. Banyak pokoknya di ngakiongku. Nggih. Ayo mulai mangken berusaha teti orang se bagus atenna. Sampai akhirat tak hancur neka. Orang seandi penyakit hasud, orang sepenyakit ujub, orang seandi penyakit ateh, berarti aten tak selamat. Tak selamat kapi. Inggi mula ate nenek kening penyakit sombong, ate kelak pun terkening penyakit napa se nyaman se menggerogoti de ese dalam kulit sambian pon. Berarti tak sehat ate na. Beda ate neka sakit, beda ate neka beda qalbun marid, beda ate neka sakit ate na. Orang sakit masuk nyaman beri rawon ada rasana. Ebri gule tak nyaman rasana. Bene gule ne bene rawon beresake. Mun sehat boh remurem. Lodeh campur soto kopang. Apa? Subureng bene colok je molen berarti masuk kapi. Ada penyan kanan. Betulnya sehat, atena sehat, masa beri bodoh pengajian tak senang. Bermate. Bodoh majelis zikir tak tertarik, mate. Ya wis pangeran. Atena sakit. Qalbun marid, lesek ke beteraki, qalbun mayyit, atena mate. Mula mate tak bisa mbonan. Tak nerima dek bareng se bener, tak ngetelak dek bareng se bener. Mun merepat katengal keng mata batin merepat aten ini kesetak katengal. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tak buta mata tapi buta merepat aten. Naudzu. Dua bareng kene sebekal medeti, sebekal menentukan keadaan manusia. Almar'u bi asgharihi, manusia neka tergantung dua bareng kene. Bila dua kene neka bagus. Bila bareng dua kene neka cuba, maka manusia kelak bakal jadi orang se cuba. Qalb lisanihi laysana wa qalbihi banatina. Masyaallah. Ya Muslim nika pernah cerita. Kulo niku ndak tahu ketok Yai Abdullah nganggur iku ndak tahu. Sampai kate salaman mbek wong niku lho, sik selawat Yai Abdullah niku. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dewune Muslim. Kulo takon dhewe teng Mbak Abdullah. Yai, maki cameca panjenengan Yai, maki maos selawat saos panjenengan Yai. Sering mangki napa asalaman bi tamu. Debu nembane enteng, tembang nganggur Mas kok. Tembang nganggur jan. Tembang nganggur Mas ki bacaan salawat be. Itu tiada bertemu lesan niku terus istighfar, lesan niku terus asalawat. Ya pantas mantih. Mon bular yang lah
Aduh, lah tak tahu. Nyarang ocen. Dateng bi ngenangin nah. Banjir saya. Tak tepak. Nambahin orang mate. Sabun asal mate selaja, mate samaroh. Roma odi samaroh. Nama mate kapi. Atas bebe. Juduh. Letak penyakitan lah. Tadi kemantian sekali. Lengki tanya dek reng senagona nih. Beda orang abal-balan aja, reng bajuran abal-balan. Sangguin dramian bimbang menang. Hajuk papakan besi betes saja. Engki Habib Syekh tampung mon ngatula jangan da Abdullah bilan tabun ma Habib. Beri napa Habib sareng ngembah? Beri dramian ya iya ko. Beri dramian. Lesan wa apa baca terus menang. Mon seti beri dramian yo per. Engki. Masya Allah, reng corner. Tak pati banyak debun apa banyak amal lah. Singker reng lambek ni kau manti. Engki. Reng corner lambek. Perang masuk belente minta sekep. Beri arta. Mon beri belente ya tabur cong. Tabur buru kapi belente. Ngaku tentara biru. Mon reng mangke ni tar ke bulan. Apa rabi bulan beri arta, ke kolek bikin eko jala pola. Nyari aki apa tapai, nyari aki selawi sambian. La ilaha illallah, mentar moga titik ilmu semanfaat. Jangan lanceng lah, jaga lesan ki, termoga titik ilmu semanfaat. Mentar moga lesan kau luban manjenengan titik lesan serotban. Bidzikrillah saya baca keleban zikir dari Allah Subhanahu wa taala dari Bu Na, Bu Salia, Pak Mualam, Bu Suha, Pak Kosim. Ndak nyaman nah kangkui keluargana setada umur setuju barokah Fatihah memperingati bulan lahir jadi bulan kelahiran semoga menjadi anak yang solehah dan dapat dapat jodoh yang soleh. Waduh, sabar. Jadi dia anak bini ulang tahun ini. Jadi anak bini saya solehah, bendik laki saya soleh. Pas solehah kade gempang deki soleh ni kedeteng. Sokor solehah. Ya cak berharap saya soleh mun tak solehah. Oh, hubungnya mana? Pak Suha, Bu Rokaya, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Pak Pausin, Bu Hamami, dan ahli kubur setaja mentermu keselamatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak sesoleh solihah, lamun dapat ka umur husnul khatimah ala hadhihi niyah benreng sepo setaja sampun peleman ke alam barzah mentermu kepada yang ka derajatah jemper kuburna amin ala hadhihi niyah. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله La apa netaan ini tak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna